Agawid akon kwaraw. Nalpas kumutun ti trabahok dito'y balay mo. Una na. Agsubli kayong tumanan inton bigat Wun kwaraw. Namnamaam ti panagsublay. Sigay, inakaw. Aguray ka na. Ah, Ikang kay ti kwarta. Taing kanto pa'y makichinda into nagsapa. Sakbay nga umay ka. Tapno at da iluto mapangaldawan. ay wun kwaraw. Sigay, yag mo nga rodin ti kwarta. Ikang kay ti talugas at laang. Ha? Talugasaw? Bangus lang matigatangam. Tado ti Ricardo dito'y balay. Igatang mo amin ti talugas at Ti kayat kao, sinigang. Ay, sigay, kwaraw. Matumpal. Mabit lang raw. Taikang kay ti talugas out. No kasta, mapan ka makitsenda di tatali papa, mare? Wen maribanang inak gumatang iti bangaws taday tati kayat ni kwarog a pangaldawan may. Agsida kami iti bangaws a sinigang. Ha? Sigay, inakaon. Tiren. Hoy, marikwanang. Nakanganga kamutlat taditan. Kaslaad da kayat mo nga ibaga, ngam di mo maibaga. Maribanang, mapampanunot mo kaditi mapampanunot ko. Nga adda relasyon da marituyang kan kwaraw. Wen, Mari. Exactly. Nga ta, Ay, narigat tagsasao, Mari. Ngam, kasta ngamin ti atap ko. kasta nga agpayso, mare. Nga adda relasyon da. Kitaam ngamin ni Mari tuyang blooming. Kundi herpin pa'y. Anat tinatawaam nga. Ay, jay buok ni Marituyang anaherpinan. Apay, Mare. Ay, kas Latin teenager. Ay, malagip ko ngamin edi teenager akot, Mare. Nagdodoma ti herpin ko. Ay. Kastaya. Siyak, idikot. Headband. Ang aguray ka, Mare. Pudno nga tati atap ta. Nga adda relasyon da Marituyang kan kwarog. Ha? Imposible. Posible, Mare. Anya. Awan ni Pari Badong. Isu nga ita. Blooming ni Marituyang. Katita, agigyan ijabalay ni kwarog. Kaya't naasawain at da relasyon da, Mare. Aday ta. Nakaidasara kong kwaraw. Sige, mangankan. Ala, agsangot talata na mga nana. Umuna kalatan. Kababain mo't ano makigidan ha. Anya ko mati kabain mau. Ala, mangan kalatan, kwaraw. Mga naktulat ta inton malpas ka. Takas ta talaga ti babaunon. Umuna pa'y amangan ti amo na. Ala, makamu ka nga road nana. Awan gayam, in ka man gumatang iti soft drink. Tay nalami isa. Ay, uwan, kwaraw. Mabit lang, tay kang ka iti gatang mau. Kita Mare. Adday tamanhen ni Marituyang. Umay manin ditoy. Kasta unay nga isem na. Ay, hello. Umayak man gumatang iti soft drink. Soft drink? Wun maray, tay kanuna lamiis kuna ni kwaraw. Tamakain-inom iti nalamiis. Marituyang. Talaga ka di nga ijay balay na ti pagnanaedam? Saan, maray? Babaunan naklaang ni kwaraw. Kanapay ko mga agnaedak ijay balay na. Kit adamot balay mikin ni badungkaw. Ne, saan ka maturog iti balay ni Kwarog, Maray? Saan, maray? Malamod tuyang tay nalamis a soft drink. Kit agur-urayan ni kwaraw.
Owan maray. Mabitla nga raw ta mga laak. Si Kuwarog, kaano nga agsubli ni Tata ba daw? Diyan ka amaw. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Tada kayo matitan ti agkabkabalay kini nanatuyang. Kasta tinangag ko asasawan dagiti tattao. Ha? Nagkuna? Basta, kasta tinangag ka. Apay, pudno ka di agkabkabalay kayo. Uy, saan mo ta? Chismis mananday ta. Kat no agkabkabalay kayo kanumat. Uy, saan nga raw? No kayat mau, ijay kan balay kong agnaag, tapno mamwam no pudnaw, ano saan? Ha? Wain jun jawn, nasaysaya at matno may kapailag na di balay kaw. O sige, idayak to na maturog inton rabi eh. Di kagdanag, tagumatangak iti bagas ken si daan. Narigat mo't ano papakpakanak ken ka. Ay, una, nasaya at matno kasta. Sige, siya kun ti sumaruno iti pila. Sige, Aw, dahito yung tricycle ko tiniksan nakapila. Umay kayo naglugan ditaw. Apay adi mo bagbagaan jay ka anakam, inteng. Amom ka day, nga da relasyon da ka ni Marituyang. Sigurado ka? Katwan, apay ngamin adi mo paliiwan ida. Day takit din ter Arameda. Ay, sika ti kababain no kasta, inteng. Sa anak amamati nga da relasyon da. Amang ano atap mula dayta. Ay saan man? Takwatem ngamin ati kinapudnaw. Saan ana saya at agatap. Nangrura no kasta banang. Kasta nga rod ti atap mi kan ni Marikwanang. Aging nga awan ti pamanag na. Di kay agsasaoy ti maipapan iti dayta abanag. Maipapan ka da Marituyang kadkwaraw. Amang ano da kayo ti madaksan. Ay nalawa, dungaw. Naawatan mo't lang, timbaga. Wen, talaga nga agatap kami kan ni Marikwanang. At da relasyon da kwarog kan Marituyang. Sigay, mangan kayo latan dun jawn, kwaraw. Mga naktulatan inton malpas kayaw. Nagigiddan tayo na. Saanin, kababain mo't kada kayo Alakit din, mangan kayaw. nanatuyang. Kaano ka di agsubli ni Tata ba daw? Jak amaw dun jawn. Takas jay mo't day jay. Agsuble no kay kayat na. Pumanaw latan no kay kayat na. Nanatuyang. Apay ka di nga da ka dito'y balay ni Chip Tanod. Ay katwan tasyak nga ron ti katulong na. Suswilduak iti binulan. Aya? Apay adi ka mapan makiraop nanatuyang. Apay adi to'y balay pailan ni Chip Tanod ti pagtrabahwam. Dituyak latan tadaak iti linaw. Uray aglablabaak aginggat malam. Basta addaak iti linaw. Apay akay kayat mo dito'y balay ni Chip Tanod, nana. Ta dituyak nga ron nagtrab-trabaho. Gusto na itaan jun jawn. Mangantakit dahin. Sigay, mangan kayaw, ta isaganak ti inumunyo adanaw. Chip Tanod, amom ka dito'y agwarawaras adamag dito'y barangay tayo. Anya day ta? Adda ka no relasyon nyo kay ni nanatuyang. Ay, makauman day ta chismes. Naglaing dangag chismes. Adikat dagiti bagbagi dati pakibiyangan da. Wen nga ro, Chip. Ngampudno ka day, ngawan relasyon yaw. Uray ka di si ka, kat mamati ka. Mala, obserbara ma. Iso nga rod nga inayabang kay jay balay kaw. Tapno si ka ti makapanagnak. Sa bagay Mala, inta kat agpasadan. Kung saan ka man na mamatpati iti chismes. Paliiwak man ana imbag dito'y paraangan ni Kwaraw. Kunada nga da relasyon da ka ni Marituyang. Ang jackpot yun. Paliiwak. Tajay, naidapan ti silaw iti salas na. Maturog na siguro. Naidapan ti silaw iti silin ni Kwaraw. Kahit nasawan, maturog na. Agpaiso nga ta. Kada relasyon da Kwaraw kan Marituyang.
Nagalasag no po na. Mayak man makikape, Kwarog. Una, Uncle. Nagbanglo ti barako akape, kapitan. Aw, adtuyin ti linutok ahat kay. Sigay, agkape kayo. Kunmangan kayo iti hot cake with love. Naa. Hot cake with love. Wen, kapitan. Kaya't nasa wen. Nadalus ti pan nakaluto na. Iswa with love. Ay, kasta. Sige, Uncle. Agkapita yawn. Tarumar kami kini Junjawn. Ingka magpasada. Una. Sige. Nasken ngagsalu kagak ita ngagtrabaho, Uncle. Apay, gay. Ada ka din isagsaga na ang mga asawam. Kaya't ko lang ti agur nung Uncle. Nasayaat no kasta, Kwarog. Agsalukag ka, tapno makaurnong ka. Talaga matamarituyan. Blooming ka iti inaldaw Sakit, nagbanglo ka pa'y. Hindi gusmon samot tagtibang banglaw. Ay, wen nga rod Wen kasta talaga Nasken nga agpabanglua. Ken agdigosak iti inaldaw. Nasken nga agsukatak iti baduk iti inaldaw. Ay, mas daaw kami nga rod. Tainal daw kamutan nga agsukat iti badom. Kasla ita, nalabaga man ang day tapaldam. Tay di kalman, green. Sa ita, nakaherpin ka pa yan. Imbis ako suko-so asigod tabuk mo. Ay nakasta talaga ako kumaray. Tapno nadalusak ken nabangluak iti inaldaw. Iso nga imayak tagumatangak iti nabanglo at syampaw. Aya. Wana, ang nga maguray kamare. Adda ka di inspirasyon mo? Takanayon ka ngagpabanglo? Ay katwen kasta talaga. Adda inspirasyon na. Iso akanayon nga agpabanglo. Ay naku kumaray. Awan dakas na, no inaldaw tayo nga agpabanglo. Malamang tidkan iti syampaw, tain na kun agdigos, tamasapul nga agpabanglo Sige, mabitlaang tay kang kamaray. Ay, apay, marituyang. Isuksukat mo ni Pari Badong? Ha? Ay saan maray? Aya, sapay lako mangarod tapudno asaan. Ay na maribanang, uray kas jay laeng ni badungka, saan ko nga isukat? Isuntulat tati ipet-petek ti pusok maray. O anya, inteng, pinaliiw mo ni Kwarog. At da relasyon da ka ni Marituyang kunak tumay. Unay kamutin, makauma kamit. Diyak lang amin maidiretso nga ibaga ka ni Kwarog ka. Iso arumbeng asikati mangibaga. Aliklikan nan ni Marituyang. Pasikamot latin nakababain. Kaanakam ni Kwarog. Iso asikati number 1 ang maibabain. Ay, sumardeng ka man, Banang. Di tala atap mo mati agado. Agasem, inaldaw ni Marituyang ijebalay ni Kwarog. Naa. Kan maisa, agpapapintasan ni Marituyang. Kanayon anabanglaw, kan kanayonan nga agdigos. Anya ko ma. Asino ngay nga raw ti pagpapapintasan na. Saan ka day, ani Kwarog? Ay, husto daytan. Nagbidot kay ti atap mo. Awan relasyon da. Ngata. Awan relasyon da kunak manan. Iso adi mon ipilit pa'y. Wen, Violet. Pudno ti atap mi ken ni Maribanang. Mas daawak ako ni Kwarog. Makirelasyon lang arudan, iti pa'y bakat nga adaanan asawa. Di pa'y lasika, Violet. Ay, ala, pudno nga taday ta. Wen, talaga pudno. Kano kanayon ngagpapintas ni Marituyang.
Jakpat dyan, nanakwanang, nanabanang. Basta ti amok, agpapaay akatulong ni Nana Tuyang. Ijibalay ni close friend ko arog. Ay, pamarang dalaang dahita, Violet. Angam kinapudno na, ijayan ngagnanaod ni Marituyang. Ala, Ay, unayan ni Kwaraw. Makirelasyon lang arudan. Itipay bakit ako ribet bag. Ay, wen nga rod saan ko apat dyan? Imposible, Nang rona kat adamot asawa ni Nana Tuyang. Jakpat dyan! Umay ko ipalundri dagito'y kawas ni Kwaraw, Violet. Apay nga ipalundrim pala dito'y ayan ko. Apay adisi ka mismo ti mangilaba. Takatulong kakat nga road saan ka day, Nana? Wano? Pudno ka day nga da relasyon niyaw? Ha? Anya a relasyon may asasawam, Violet? Kasta ti ko na dananakwanang kanana banang. Bakbakutan ka kanaw anak relasyon ni Tiyub Ubeng. Anya? Mas daawak taimbis asika ti mangilaba iti kawas ni Kwaraw. Ngam, umay mo pala ipalondri ditoy. Anya nga iti serbem amatangtang danan. Sana balay, tasyak timang bayad, saan ani Kwarog. Nasakit nga minti imak nga aglaba. Anya? Nala, ilaba mon, Violet, tasyak timang bayad. Agtaod iti sweldok metlaeng ti bayad ko. Sige, laba amon, taumay kuntumit la alaan na dagaws. Ngam, pwedno ka day? Nga adda relasyon nyo kani close friend ko araw? Awan! Sige, aglaba ka kitding tanay, adda papanak. Inak ikan iti pagnakman, dagiti awanan bain at chismosa. Nasaya tada ka dito'y tersina ni Marikwanang, Maribanang. Wen Mare. Blooming kalata. Si Kanata da inspirasyon na. Ay, una yan. Wen nga rod Marikwanang. Sagmamanaw daytoy itlog alakam ditira bautistan tay. Gumatangak man iti dua. Sa nga pulo ti maysa. Aw. Adtoy ti baintay maray. Sagay sa kayo kan ni Kwaraw. Ay wen tadwa da nga rod. Di dua matigatangan na nga itlog. Amuyo kaday no anya ti pangusarak kadagitoy nga itlaw Kastaw. Ay, kak! Ay, Anay apay nga imperak mo ti itlog itiro pa mi kan ni Maribanang. Anay ka! Anay. Nagalays! Ay, Ita, anya ti maibagayaw iti naramid ka. Nasaya at kaday, ay, salbag ka, Marituyang! Ay, idarom ka! Ipabarangay ka, Marituyang. Sige lang! Agsasango tayaw, ije barangay haul. Song batak ti darumyaw. No di kay kumachismusa nga iwarwaras yaw nga da relasyon may kindi Kwaraw. Di saan ko kumamat nga ramidan ti kasta kada kayaw. Ha? Pudno, Mike! Saan ka de? Salbag kayaw! Ay, Managatap kayo launay! Ala, agsasango tayo ije barangay haul. Takitaan tayo ita, no asinaw ti mamulte! Ha? Managatap kayo launay! Ay, anay ka, oh. Ay, nagsakit ti ropak apiner akam iti itlog. oray siyak. Nagsakit. Gonggunayaw! Kanaban tikas kada kayaw! May ka may Kwaraw. Tagsasarita tayo kuma dito'y balay ba? Anggail. Na kunak man no ije barangay hol ti pagsasaritaan tayaw, kapitan. Ay, saan ko man adumaano ni Barangay Hall, Marituyang. Iso nga road ang nagpakuyog kami kan ni Inteng.
Dito yun balay ni Kwarog, ti pagsasaritaan tayo. Imay kami itaagkid daw kami iti sore. Marituyang, Kwarog. Nagbidot kami iti atap. Agasam, inwaras yaw dito'y barangay nga darelasyon may ken ni Kwaraw. Sore, Marituyang. Sore, Kwarog. Siyak ti mangipanagnek nga awan relasyon da Chip Kwaraw ken nanatuyang. Amok day ta, gaputa di tuyak balay ni Chip Kwaraw nga agnanaed. Kapitan, saan amabalain ti aramid dagitado? Nasken latang agmultada. Ha? Kababain kami kin ni Kwaraw. Gapog iti naramid da. Amapanda kami sarsaritaan iti daduma nga darelasyon may kin ni Kwaraw. Ala. Sangwan nyo tinagbasulan nyo. Da kayo adwa ababakay. Hindi mo pa lang amin napanag. Nakantikin na puno. Hanggang inwaras yun. So asigay. Noon niya tikayat ni Marituyang. Tapno masong bata niya, tinagbasulan niya. Ay kat iso ti aramidin niyo. No kung nanangagmulta kayo, di agmulta kayo. Tano saan? Di oray agkikita tayaw ijay kurtay? Ha? Ado ti saksik anang ibagbagaan yaw nga darelasyon may kin ni Kwaraw. Sige, Mare. Agmulta kami laangan. Basta saanan adumanon iti korte. Kanunongak ni Maribanang, Marituyang. Hanggang pangaasim, di mo ipadakkel ti multamay. Tapno makabayad kami. Tawaran mi ti multame, Marituyang. Iso apang nga asim. Di mo ikadakkel. Ay, day tangkat nga nanabanang ken nanakwanang. Managipapan kayo ngamin. Ala, songbatan nyo, tinagbiddutan nyo, tapno masulbaran. Kwarog, apay dagita nakapila dito barangay hall. Dumawat da iti tulong kini Uncle Kao. Nay, Ay, oray sakman lalakay, ken bakit may dagita? Unta ta ba daw? Igatang da kano iti maintenance da. Mabalindayam ti agpatulong dito barangay. Katwan mait. Dagiti lang talaga nga kasapulan ti umay dumawat iti tulong. Kastaya. Kay, mabalinak may nagpatulong. Sika, agpatulong ka. Kituwing, Ay, saan ka mabalin ngagpatulong, tata ba daw? ngay, tapay asan ngay? Kat no nagbaknang ka. Ha, nagkunamay. Agrigriga ta, Kwarog. Maray, ti pamigatan may kinibadong ka, lechon amanaw. Ket amaw, noan niya ti pangaldawan ma. Anya nga'y, Mare. Lechon ababoy. Ay, una yan. Puro lechon ti sitsidaan niyaw. Yagoray ka, maray, taituloy ka. Adapay tuloy na. Una, ti pangrabyan may. Amaw noan niya. Ibagamon nagadulakit din apasakalyem. Lechon anuang. Anya? Dagita ti sidsidaan may maray. Saan kayo ama-uma nga agsidsida iti litson? Saan mat alitson nga inaldaw, maray? Numaminsan, agsida kami mat iti... Nateng. Anya natin nga sasawam. Tapno amaw, maray. Saan kami nga agsidsidakin ni badung ko iti natang? Ay, nagbaknang kayo gaya man. Katuwang, karnilaang tisidsidaan may. Anya manang tinapan mo yung bagbagakin ni Kumari Mabanang, tuyang. Imbagak, alechon tisidsidaan ta. Anya, Tapno sanda tatagtagibas sitan. nagpalastog ka manay. Imbaga ka puro lechon at isidsidaan ta. Bigat aldaw kan malam. Pudno may. Isumay. Saan mo kumaanapan yung bagbaga? Naibaga ka.
May babawit pa'y aya. Tanay, mapanak dumawat iti tulong ken ni kumpare nga inteng. Anya, Mapanak aging dadawat iti tulong tuyang. kahit an-anom nga iti dawatom atulong. Ay kit kwarta ka. Anya, Mala, inakaon. nung ay saan nakatulungan. Apay asaan? Ay, padasin na saan nakatulungan tuyang. Kalabanay. Nagadumanan dagiti may dimawat iti tulong yaw, Uncle. Ay, ewan ka raw. Dagiti nakakaasi ka barangay at tayo. Ay, kasi damit ngamin ngagpaisaw, Uncle. Malaman. Gawin tayo. Ibagam iji kagawad ang nakajute. Tayo rekap ng ti barangay hall. Wanang Uncle. Paray! Na, Parinteng! Ni tata ba daw? ano nga natin masapol na? Ay, apay paray! Umayak mamud dumawat iti tulong kin ka, pare. Na, sika, dumawat ka iti tulong. Saan ka mabali na dumawat iti tulong ko naklangarudan, tata ba daw? Ha? Taapay? Dagiti padak alalakay. Tinulungan. Siya ka kumparem. Saan nakatulungan, pare? Ewan at nakakaasid na kidya alalakay. Nagadunto pa iti kwartayo kininana tuyang. Ay, di mo patpatsin. Dahito'y kaanakan, pare. Kita man dahito'y short pan ka. Da. Eh, Pisang ba? kanda ito'y t-shirt ko, pare. Na. Nagadumot ti abot na. Ha? Agsumbangir ti abot iti kilikili na. Nakitam dayta, pare. Kakaasi ako nagtumay. Ay, saan na ka mamatay nga grig-grigat ka, paray? Ha? Apaya saan ka mamati, pare? Uncle, kita am ti chinilas na. Ah, Naabutan ti mukod na. Kan saan la dayta, pare? pangis pa'y! Sa balit ti color na di mesa. Ako, pare. Pinidot ko lang dayta. Ngamin, awan igatang ko iti sinilas ko, pare. Marigrigatak ka talaga, pare. Agore ka. Kasla mamati akon amarigrigat ka Ay, saan Uncle? Ha? Saan ka mamatay? Kung kuna na lang dayta. Ay, saan ka mamatpate? Dita ka anakam, pare. Tatalaga marigrigatak. Kita am daytoy bulsak, pare. Awan na pulos makaot ko abarya. Ungang peso. Luklukwan na kalang ka day, Uncle. Apay nga minaya, daytoy kwaro ka sa uwasaw. Ha? Siyak ti patsyan, pare. Kamarigrigatak ka talaga. Unan niya. Sige. Tulungan ka. Ha? Tinulungan ni Uncle ni Tata ba daw, ngantay? Anya, Namati ni Uncle akakaasi ni Tata ba daw? Ngawan apulos ti kwartana. kat no naga daw ti kwartada. Isumad ti kunak. Kat no ibagbaga ni Marito yang kanyak. At isidsidaan da kat litson. Kas kada karnay. Kunakon kahit. Ita, dumawat ni pari badong ititulong kan ni Enteng. Anuan na nga dyan ni Uncle ko atulaw. Nagado di taarumbang atulungan na. Dajay pa'y matapari badong titinulungan na. Kunagkin ka, tuyang. Tulungan nak ni kumpare nga inting kunak tumay. Di ka lang mabain ang mapanagpatpatulong kat adamat kwartata. Anya ko ma. Adday sugal kong tuyang. Anya, Mala, mapanakaon. mapankan kat saan tapay anangan? Ay, diya kayat timangan. Kayat kau ti agsugal. Na, asino ngay nga ro timang sida dito'y lechon abaka? Ay, sidaan mo na. Uno saan? Ingkay padawat. Marito yan. Anya ngay daytoy ipadawat mo ang nabalkot asidaan. Ne, ate dugmay. Ay namare, saan mi nga mi nakabailan asidaan day ta kukod ti lechon abaka? Anyat kayat mo asawan. Saka tiba ka daytoy. Wen maray. Ay, kalagagayam alitson ti sidsidaan nyo kan ni pari badong. Kituwan. Ang,
Apay ngay, Marituyang. Apay, anapan dimawat ititulong ni Pari Badong kani Inteng. Ay na, Maray. Ibagam kin ni Kapitan. Ta saan na nga ikan ni Badong ka? Kun kundit lang dagi adumawat ititulaw. Lapsan kayo pa dito, Kwaraw. Papanam, tatabadaw. Mapanak man makisugal. Anya? Nakman isugal da ito inted at tulong ni Uncle Mau. Ay, dakas day tangar aramidam tatabadaw. Kung ngagpaiso, tatabadong. Saan anasaya at data? Tinulungan da ka. Tapno at day gatang mo iti kasapulam. Saan atapno pagsugal. Nagadulaki din ngay bagbagayo aya. Inakman langay. Chip, sayang lang tinted ni Kapitan at tulong ka ni tatabadong. Talaga asayang. Imbaga kasan nang ikan ititulaw. Ngam inikan na pailaan. Inteng, adda ka numot agsusugal ijay laod. Anda man din. Nda, kat no yung pasar din kun. Ay, nagsubli damanin Nagtangkan ka ulo dagitan amanugan. Ibaon mo man kit din ni Kwarog kan dagiti tanod na amapan. Takitaan daman day jay asugalan. Win man. Ay, nasken ang masiguradom nupod no dayta adaman. Ay, mapanyo kita hindi magbagada asugalan ijilaam. Nangagmaw, jipaut. Wen, Chip, Kita nyo, nupod no nga dasugalan. Kitaham ka na, unupod nung adda sugalan ijay, jipaut. wen Chip. No da makita yung agsusugal, bagbagan nyo. Bagbagam ka na, jipaut. Wen, Aguray ka man ko. Ha? Apa niya, bagbagam ka ni Jipot, dagiti bagbaga. Iso nga ron ti ibabaon ka. Apa niya? Kung nakbit ada kayo atanon. wen mat ngagpaiso, Chip. Da tayo. In kayo na, taita ka nung nga oras, ti pa nagsusugal da. Intahan, Chip. Umuna ka, jipaut. Da, Apay asyak nga iti umuna. sikati umuna ko araw. Ha? Pinatudon kayo man. Chip, ni tatabadong timay sa ama kisugsugal. Wan ngagpaisaw. Isupay mo ti kapipigsaan iti katawa. Nangabak ka na. Iya pay nga iti aramidin ta, Chip. Si kaman niya ti aramidan ta. Mapantan a. Umuna kan. Sika a. Sika ti Chip. Nangabak manan ni tata ba daw? Inta makibalataw. Uray naklain durom. Uray na, Chip. Tata ba daw? Nangabak ka? Way, Kwaraw. O dun ti kwarta ma. Ay, katwin na. Balato man nga raw. Ay, nagkunakin ka. Agsugalak man na. Chip, Chip. Oh, apay jipat. Saan ta dumawat iti balato? Imbaon data ditoy. Tapno amunta no at talagang adda agsusugal. Ay, wanan niya. Ay, ano ti pagsarsaritaan nyo dita? Kwa, tata ba daw? Imbaon na kami ni uncle ko ditaw. Tapno amuan may no talagang adag susugal ditaw. Kahit no adda, anya kay taramidin niya. Dayjay nga raw, dumawat kami iti balataw. Saan ta dumawat iti balato, Chip? Ha? Ay, umayda kayo kaya warningan. Kasta a. Adulamin na warning. Ibagam ka ni Uncle Mau, sa anak ang mabutang iti warning. Oray pa'y maminribo a warning dayta. Makisugsugal na talaga ni tata ba daw, uncle? Kunakon kit. Nangabak iti napan kami. Kit. Dumawdawat ak iti balataw. Ay, saan kayo nga imbaon tapno dumawat iti balato? Ay, gaya man niya. Winarningak ita, uncle. Kasta. Di da kano kaya ti sumardang. Agsugal dalat ta kanaw. Tapno manayunan pa iti inabak da. Jakla ko man tinultulungan. Kung nagtumat ka da kayo, uncle. Intad mo la kuman kadagiti talagang kasapulan dyan. Intad mo kinitata ba daw? Ay, saan na balay? Taamok itan. Good morning, tuyang my love.
Nasaya at mo, tanakaringkan. Itimplaan nak mo na iti kapek tuyang. Kas kalagor order ako stumag. Darasam ki din. Ay, awanan ti timplaag. Tanaibusan ti kape kan asukar ta. Anya, Agrig-rigatan ba daw? ngay. Kasano na pasamak na itatuyang? Naturog aglaeng. Ita nakariingak. Awanan, ti kapay kinasukar. Kasano asaan ama ibos ti kwartata? Kat sugal kamot ngamin asugal. Ha? Naminsan kalaan na nga ba? Nagtaya ka manen. Saan kan ana nga ba? Nagtaya ka manen. Saan ka manen ana nga ba? Aging gaan na ibusin di kwartata. Kastagayam. Hala, saan abalay? Mapanak dumawat iti tulaw kani kumparik nga intay. Next, ay batulungan! Ay siya paray! Ay, si Kamanan! Anya si kamanan. Itak lang mo't nga umay agpatulong paray. Inan jented ko hindi atulong, ah? Ha? Ay, Nakita na kanya kwaraw ang makisugsugan ijay laon. kuwang amen paray. Ay, nagtirason mo. Ha? Ah, makitam ita, nagiti magpatulong ka dyan. Ah, makitam? Wan paray. Lalakay, kin babakit apilay pa'y dagiti daduma. Nakakaasi na kita. Agam si ka, kaasi ka aya. Kwa. Ay, saan kan nga magpatulong ka niya? Saan kan atulungan? Kita mata pare tilangak. Kakaasya ka talaga pare. Ah, next! Ha? Ay pare, tulungan nakmutin Ay, na. aglisi ka ditan. Tanda, ano ba'y nagiti tulungan? Ay, dayta ti maganab mo tatabadong. Agpatulong ka ngam isugal mo. Ay, awan na saya at apagtungpalan ti manugal. Tatabadong. Kagawad ko anak. May saman pa abuti ti arak. Kagawad! Ay, nabartekan, pare ba daw? Huston? Ngayon, tatabadaw. Anya? Ay, nagkapoy kayo magayam nga gulitag. Nagkapoy kayo magayam nga uminom ti arak paray. Kwarag. Eh, kasano nga ay amayawid mo ti bagay asiksika. Kat ni, pirmi ti bartek. Kabailan pa ayat ti tumakda. Huwag ba't ngagpaisaw ka ba daw? Iso ahos taon. Sikan tikit kitaan dagiti kakaduam ni daw. Hay! Si kamo dita, maysa. Bakit kita na ka? Hay! Uray, dakil ka na tayo ka. Kabailan ka. Nita, day. Muna ta, kaslamatam ti kulaw. Kahit mo ta, patayabag day ta sungam. Pare. Agtal na ka man. Maditikas tabi ti padam at tao, madi. Hay! Umay ka man ni day. Sika kaslamat ti kulaw. Agis mo sa talo ka mo. Ay, urad na dito niya kapitan ng ting. Sa katrasan. Goodness! Ay, pasensyaan nyo kuman, dito at tao, tanay. Kasta unay, ti bartek na. Talagang kaya manakarit ni Tata Badong no kas diyan na baratak ang kail. Agasaw. Kinarit nakit din diyan nagdakkail kan nagtayag at taaw. Idinto ta nagbasit ni Tata Badaw. Ewan nga ron. Mamin ano namot lang iwalagas ni Tata Badong ngayon wag laban da. Pangasmot nga agsasaon ni pari ba daw. Nang ronan nun na bartek. Ipasubo na ti, kadwa na. Nimbag ta nagtal na lang di dakkel kan natayag at taaw. Tandi nagat imbas no basnot itay ni Tata Badaw. Swerte di pari ba dong atadaak. Ay, naawa na. Ang mga no, binugbugdan. Maminsan, bagbaga amot ni Kabadong, marituyang. Delikado tikas dyan nga ibagbagana. Nabarbartek, tilay bagbagana. Anya, Permilakit din ang nervyos kaw. Naimbag tada ni Kapitan. Kat inanawa na. Tano awampay, ay jak lamawn. ay na adamot daytan a iti tao asan an nabartek no patulan na pailaeng ni badungkaw. Anya,
Amo dalang nga rodan anabartag, bugbugan da pay laang. Ha, siyak ti makalaban da no kasta, marikwanang. Sa bagay, di tay mababalaw ni Marituyang. Nukas taman ti kunana. Gaputa asawa ka nga ron ni Kabadong, Maribanang. Ay wen Mare. Ang kasanong agbaliw ni Pari Badong, no kas jay mat akanunungan na ti aramid na. Ay, At damot kit di punto ni Marituyang. Ang kasanong ay, numapan iti sa bali a lugar, santo agaramid iti kasjay. Ay, awanlat amukon. naku namon Maribanang. Naimbag no dito'y laang lugar tayo ti ayan na. Taam muda ni Kabadong, kat saan da patulan, no kas di anabartag. Day tangarud kahit. Ay na, ita apanawan, nagadon ti saan anasaya at amapaspasamak. Makaamudan Ibagbagak laang matiam mo kapag sayaatan da. Ay, napanan ni Banang ang nagisursur iti karni ti babaw. Ingka gumatang iti arak, kwarog. Mapan ka jetersinan ni kagawad ko nang. Dayta mantikay kayat kukin ka paray. Mano nga abuti ti arak ti katangak angkay. Uray dua. Na mga ramid tayo man iti dinakdakan at pulutan tayo. Ariklato angkay. Sige, mapanakaw. Uray siya ka, unti makamong agluto iti pulutan tayo paray. Isaganam langay, dagiti masapsapaw. Mabit lang. Terwar ko ti ulo ti babay, banipod iti ref. Na, ayos paray. Damat gungunayo kan ni Kwara, ngay may timbulong anaguraga. Waman abuti ti arak kagawad ko anang. Mabitlaeng. Ay, Antoy. Ay, kwaraw. Pinauraga magayam ni Maribanang Jibaboy na. Wain kagawad. Dua kami kinitatabadong anang partay. Kahit manungay ti may sa kilo a karne babaw. Nanginaitan ti may sa kilo akarnit babaw kagawad. Nanginagayamay. Ay, ano sa klaangan tagsiday ti soy. Natipid ka mo't unay kagawad. Idinto tawan mo't anak mo apakpakanam. Ha? Ay, Apa nga, dinanok mo tila misa. Para. apayan nga itatabadaw. Subra ka na. Asilo ka na kayo, tilumaban. Yan. Sika, parindeng. Na. Ay, takder mo nita. Kag pinadas ka. Ay, Eh, sabali ka talaga no mabarta ka. Para. asino ka na kayo, kinikwaraw tilumaban kanyak. Ha? Na. No asilo ka na kayo tinaturay. Umay dito yung sakak. Tatabadaw. Talaga man pare ba no? Eh, Nakainom palat basit. Kinagpulutan ka lahat karnet baboy. Hasta ka. takirot ka kindi Na. Isa damog, takirot ka, pare. Takrot gaya. Angkal. Ay, tatabadaw. Nakaturog sa mata ni tatabadaw. Ay, Plat. naplat iti panang danog mo ken kuana angkal. Uriyak lang na unawan. At naigaw to yan. Ay, nagsakit. Pinabuksitan nakmad ni parinteng. Ay, kandinanog na ti pingping ka, tuyang. Ay, Ha, anay. wan nga agpaisaw. Limtag matang taping-ping mau. Huwag nga raw. Ay, mabitlaan. Tainak man agsapol iti herbal a mabalinta nga iyanger. Taiso ti pangagas ta iti limtag a ping-ping mau. Ay, na. Agyaman ak, tuyang. Ay, unay matan ni Kapitan. Ayaban na kaamapan makiuraga ije balay da. Ita, kastakit dan karamidan na ka. Nga rod Ay, di nakman laki na asyan matanda di akong parik. Grabe mat tinamay am kinibadong ka, Kapitan. Ah. Uray lalimtag ti pingping na iti panang kabil mo kan kwa na.
Anya? Di kalakit na siya nun kinibadong ka. Ay, nakakasipi man ni Badong nga si Mang pati kay balaya. Ay, Maray, husto. Hindi ka agsamin. Ay, di mo piksaan na, Maray. Uray, kapitan ka! San arum ba nga kinabil mo ni Badong? Kuha, Maray. Maray, jak ang gagaraday. Agpada kami ngamin, anabartay. Uray, pay! Ha? Si Kati Kapitan, rumbang kumaananakman ka kindi Badong. Saan mo kumatinutupan? Pasol yung mutlaeng, no apay dinanog na kayo ni Angkal, tatabadaw. Da kayo mutin ng irugay? Saan da kayo kumamat a kinabil inay? No saan kayo ngagkarit-karait? Kasta ka day, kwaraw. Katwain. Iso aliklikan nyo ti agkarit-karait, no kasta nakainom kayaw. Kinarit ko ayaman ni parin, tingaglaban kami. Saan mo mo kwaraw? Kinarit yun ni Angkal. Kinarit nagtubay. Ha? Ngam saan kayo at tinutupan? Anya? Nakababain mo't ngamin ti inaramid mo, inteng. Kinabil mo kit din ni pari Badong, di ti balay. Ay, di kalakit nagpanunot mo't tayo. Kuha, nabartag kami ngamin. Ano di na kumakinarin, di jak kumakinabal. Anya? Nilay ngamin asumaon ni pare Badong. Ang nurangay, wano laban, kitawan matya muna. Di na ano ko labas si Tipingping na. Natumba adago sa akin. Ay, no kasta kayo laeng, nasaysaya at no di kay agin inom iti arak. Tano mabartag kayo, agkikinarit kayo matay. Kita mata ito yung pingping ko at dinanog mo pare. Di na lakit kinasyan mo tayo. Basol mo nakainom kalat basit kit nagkarit kan. Kung naman sino kamit akalalaingan. Ha? Leksyon kan kadayta. Iso nga inton maminsahan, no mabartik ka. Di ka karit-karit, no awan ti ka ba ilam? Para! Aw, sa dino ti papanan niyaw, tatabadaw. Aglogan ako ni ti tricycle mo, kwaraw. Mapanak man nasisya ka jay ilay. Ha? Anya ti aramidan nyo jay ilay, tatabadaw. Inak uminom iti arak. Amumutay. Agsakitak no sana ka makainom iti arak. Ang damot arak dito'y barangay tayaw. Apay, di yo kaya takasangon ni Uncle Inteng iti inaw. Ay, nadidigra ako na makiinom ka ni uncle mo, kwaraw. Iso nga jay ili ita, ti papanak. Napya ijay, tadayo basay. Sige, intang arutan. Apay ngaya pinalubusam ni Kabadaw nga mapanagbartek ijay ilay marituyang. Una, tamangan no agranada kit dikin ni Kapitan. Kat no anya manan ti mapasamak. Narigatan. Anya? Awan kit di ti amuday ti Kapitan na. Oray amuna nabartek ni Badong. Patulan na pailaan. Ay, surun kaun. Naa. Dito yakon kwaraw. At iti plitik ang 20 pesos. Nagyaman nagtatabadaw. Ang masino nga iti katwayo nga uminom dito ilay. Amangan no kaya't mo akatwaan ka. Sana'y kwaraw. Saklangay. Sige, makamu kayo nga raw. Awan kayam. Pagluganam ngay ngagsubli di barangay tayaw. Ado di ta mabalin ko pagluganan, kwaraw. No bilang tawan, magbag na ako na gagawin. Yay. Ay, pasado alas 5 iti malam. Awan pala ni Badong. Marabyan samot tan ijay ilay. Ato yan. Nag-text kayo kanya. Apay ka day. Ay nakwaraw. Madanagan nak ngamin kin ni Badong. Awan mo tan. Di la mabalain amapan mo sukunan ijay ilay. Ha? Amangan kit dimot no nabartekan. Dinan kabailan ti magnangagaway.
Amangan mo't no naglugan iti pampasahero ajaib. Kat no limabas itayin tay last stripe, pagluganan na kumapay ngay. Ha? Tinasayaat. Makilugan kayo ni iti tricycle kaw. Intasukunan ni tatabadong iti ilay. Ay sigay kwaraw, mapantangarudang. Pag may sak, magayamin ang nabate, dito'y pag-iinuman. Nagpuka-pukawak lang itay. Ti makyas damot amin ang dahiti kakadwak ditay. Rumuara kon ditay. Magmagna akong nga gawin, di barangay kabildatan. Just kika mag-asaw. Lumabas sa kalay, kaulan nakpay. Sa lagay! Kaya't mo taramitan ka pulutan, ha? Ay, man. Tamang pito tang itiba to. Tamparsakit di ulong. Ay, sayang. Diyak napuntaan ti ulo ti salbag ngasa. Hey! Rumwar ka nita! Si kangasaw! Just kika kiday! Hey! Hoy! Sino ka akas lakalalaengan anang barsak iti aso? Ha? Ha? Ay, at natawarin mo na. Manipod iti balay. Natayag na biskad ti pamagina. Ay. Umasidagan. Sino ka? Apa ang nabartag ka amagmag na dito yung kalsada? Ha? Apay, anyaya ti bibiyang mo. No asino ak. Libre ti asino man na magna dito igit ti kalsada. Tapno amaw. Magmagna lang da tao nga gawin. Kasta din ti salonsod mo. Ha? Hoy, langgong ka. Sikat ilanggong. Ikan ka man laangan iti pagnakmam. Stop. Di ako lumabas. Atay tani tatabadaw. Ha! Ay, badawng! Ay, nanay bagta nasarakan da ka dito. Ay, tuyang. Badaw, nga niya tinapasamakan ka. Ay, badong aya! Limumboy ti rupa na. Pare. Damot ang black eye mo, pare. Ay, sus. Uwan nga ron, pare. Ay, sus. Jak impagaro. Naungot-ngot gayam da di atao. Tayo nyo man tinamayan na kanyak, pare. Talaga nga amok na dyan tao, pare. Ha? Ni ispi o to ispukan. Ay, naungot na dyan. Istrikto pa na dyan a pulis. Anya. Wala. Inkanto pa agbartak e dyan ilay. Makita man. Anya nga ita, di nakasarakan. Iti an na yan. Ay, saanan, pare? Nadidigra ka. Madigayam ti kastaw. Ay, liklika konti ang ginom ni ti arak, pare. Liklika kaon. Ay, tatabadong! No uminom ka ngamin, basit laang. Adikat aging ga iti permi amabartek ka. Laglagi pa ngamin at tinalabos nga ra, kat dakos mat ti ibunga na. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne.
May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.